Ličnost Svete Petke je na najverodostojniji način predstavljen u njenom žitiju. U samim žitijama nalazimo podatke da je ona zaista rođena u jednoj hrišćanskoj porodici i da je još od malih nogu pokazivala naravno naročite sklonosti ka duhovnom životu, podvigu i u skladu sa tim se vrlo mlada opredelila za jedan takav podvižnički život i nije se zadržala samo na prostoru Epivata, odnosno u samom mestu Epivatu gde je i rođena, nego je naravno svoj život provodila i na prostorima Svete zemlje i život svakog podvižnika ili podvižnice, pa tako i prepodobne Petke Paraskeve, bio je izuzetno ispunjen molitvom, podvigom, bogomislijem i intenzivnim molitvama ne samo za sebe, nego pre svega za druge, za bližnje, za vascelu crkvu i to je zapravo jedan od zadataka monaških zajednica koje biraju jedan naročiti krst u odnosu na druge koji žive ili u braku ili tek se naravno razvijaju, žive u porodicama, da molitvom svojom mole se za druge i tako izgrađuju crkvu. I prepodobna Petka Paraskeva je sav svoj život upravo u tom pravcu usmerila i uz Božju pomoć se podvizavala, molila Bogu i na kraju vratila se u mesto svoga rođenja i tamo se upokojila i tamo su njene mošti bile pohranjene, to jest njeni zemlji ostaci, da bi onda kasnije, kako nam žitije govori, po čudesnom viđenju njene mošti bile pronađene, obelodanjeno svima da su zemlji ostaci pronađeni i same njene mošti su činile čudesa, na tim moštima su se hrišćani molili i na tim moštima prilazili i uznosili svoje molbe Bogu. Budući da su mošti prepodobne Petke Paraskeve bile najpre iz Konstantinopolja, prenete kasnije u Bugarsku, početkom 13. veka, u Veliko Trnovo, ali kada je došlo u 14. veku do osvajanja Velikoga Trnova, brzo su prenete mošti u grad Vidin, ali i posle osvajanja grada Vidina, turski zavojevači su ih uzeli i preneli u određeni grad, ako se ne varam, grad Jedrene, koji se danas nalazi na prostorima države Turske. I onda je sveta knjeginja Milica, mati Evgenija, zajedno sa svojim sinom, svetim despotom Stefanom Lazarevićem, izmolili su od turskog sultana mošti prepodobne Petke Paraskeve i mošti svete carice Teofane ili Teofanije I, supruge vizantijskog ili romejskog cara Lava VI. Mudrog, da te mošti budu date našoj crkvi i našim, naravno, svetim precima i one su najpre počivale krajem 14. veka, početkom 15. veka, po svemu sudeći u gradu Kruševcu nekoliko godina, da bi 1404. 1405. godine, na prelazu između ove dve godine, sveti despot Stefan Lazarević svečano ih preneo u grad Beograd. One su se nalazile u katedralnom hramu beogradskih mitropolita, nekoliko stotina metara, čiji stacija ovde se nalazi dalje. Tu su počivale mošti od 1404. 5. do 1521. godine. Mošti su 1521. godine, kao što smo već govorili, prenete u Konstantinopolj. Tamo su se zadržali jedno vreme, bile u jednoj crkvi koja se zove Bogorodica Pamakaristos i na kraju, da bi bile otkupljene od strane vladara Moldavskog svojevremeno i prenete u 16. veku u sam grad Jaši gde se i danas nalaze. Mi naravno u ovoj kapeli, ali u crkvi Ružici, čuvamo čestice mošti prepodobne Petke Paraskeve, ali ne samo njene mošti, nego imamo i čestice moštiju svetog velikomučenika Pantelemona, potom imamo čestice moštiju prepodobnog Grigorija Gornjačkog, jednog svetitelja iz 14. veka i dvojice svetitelja svetog Elefterija i svetog Haralampija, čije mošti se nalaze u crkvi Ružici. Zašto je važno govoriti o značaju moštiju? Zbog toga što mošti su stecišta dolaska brojnih hrišćana i hrišćanki koji uznose molitve, koji se mole za molitveno zastupništvo, posredništvo tih svetitelja i zapravo na samim moštima počiva blagodat. I kada mi pristupamo tim moštima, celivamo ih, uopšte i kada pristupamo bilo kojoj ikoni ili u crkvi, pa čak i u našim domovima, ako pristupamo sa verom,
ako pristupamo sa otvorenim srcem, Bog šalje blagodat na nas i osvećuje nas. Kada komentarišete umesno da veliki broj ljudi dolazi naročito u kapelu prepodobne Petke Paraskeve, budući da je na temelju jedne agijazme ili čudotvornog izvora nikla i ova kapela. Ona se nalazi, dakle, faktički u ovom pravcu ovde, posmatrano okom posmatrača s desne strane, dole niz nekoliko stepenika, iza jedne ploče. I ta agijazma je posvedočena još u vreme svetog despota Stefana Lazarevića, ali čak i ranije. Treba napomenuti da je ta agijazma direktno vodila do jednim posebnim sistemom odvodnim do Mitropolitanskog dvora i do crkve Mitropolitanske nekoliko stotina metara niže, a u ostalom ne treba zaboraviti i da je u Beogradu funkcionisao veliki akvadukt sve do dolaska Turaka koji je išao od, ako se ne varam, Malog Mokrog Luga pa sve do ovde zidina grada Beograda, odnosno Kalemegdana, i sveti despot Stefan Lazarević je sve to uzimajući u obzir i tekako našao za shodno da tu agijazmu koja je već postojala na temelju njenom podigne jedan odgovarajući manji hram manjih dimenzija po uzoru na grad Carigrad. I zapravo grad Beograd iz vremena svetog despota Stefana Lazarevića je jedna mala replika ili grad koji je podignut po uzoru na grad Konstantinopolj, gde je postojao veliki broj svetinja, a i onih crkava bogorodičnih koje su nikle nad agijazmima. I verujemo da je to bio obrazac koji je sledio sveti despot i zato je odabrao da na ovom mestu bude kapela i ta kapela je u kontinuitetu trajala određeno vreme, sve naravno do dolaska Turaka, a i posle toga se nije zaboravio njen značaj. Tu su hrišćani dalje dolazili da bi po oslobođenju Beograda od Turaka došlo, kao što smo već govorili, do obnove pre svega crkve Ružice, a kasnije naravno u vreme 30. godina posle Prvog svetskog rata, neposredno pre početka drugog, po projektu Momira Korunovića dolazi do faktički obnove jedne potpunije same kapele i kapela poprima jedan u spoljašnjem smislu takav izgled koji ima danas, da bi uz neka naravno još uređenja i obnove koje i dalje traju, ona dobila svoj izgled.